But there are so much bread. Na matana na mohwe me KUMAWOOD TV. But the jumadi e bero. Opportunity e wiase na okwa. Ebusua, so you say wiase na okwa dia. Make hu say e wiase your boss sorry na asase a owura. So radia na wo mra ne amane a odidi so. Adechie ne adesanye we. Adechie o mani pada sani na adesanye o ma odman na odidi ne djuma. Ebre nwura odi pada sani pentem etu ni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. We kire me say e wiase na okwa. Enka eda anka enti prum. Bibi wo ho enti na eda etue. Eti kame wen na me ne mejo prophet kedwa. Afesa djumadi embro me ka wasem kutedu ase. E wiase obuso ho pen. What na se adwen ho. Se edu animra ohan no ebobo no kodruin na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba. We kire say e wiase na okwa efi say e wiase edin nti na say e wiase na okwa. Eti kame ho ne fasa djumadi embro wo KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. But there are so much bread. Na matana na mohwe me KUMAWOOD TV. But the jumadi e bero. Opportunity e wiase na okwa. Ebusua, so you say wiase na okwa dia. Make hu say e wiase your boss sorry na asase a owura. So radia But that's why I bread now. Show me KUMAWOOD TV and that's a home TV. And